Zdravo i dobrodošli u epizodu broj 2 ovog specijala gdje ću pričati o slobodi izbora kao jednoj od glavnih mojih vrijednosti. Međutim, prije nego što počnem, želim samo da spomenem da ću 12. oktobra od 18 do 19 časova držati jedan besplatan webinar na temu pisanja CV-a i propratnog pisma prilagođenog tipično Švedskoj. Tako da, ukoliko si zainteresovan da budeš na webinaru, pošalji mi mail sa naznakom da želiš da prisustvuješ na mail gilicasamanta@gmail.com. Sloboda izbora prije svega što se tiče bioritma. To je nešto, ja se volim šaliti i reći da ja bi prva pokrenula demonstracije za to da se poštuje svačiji bioritam, da nismo svi isti i da ne funkcionišemo svi od 8 do 4, kako je danas najčešće radno vrijeme. I to je negde meni postalo jasno već tokom osnovne srednje škole kada sam primetila koliko sam produktivnija uveče nego ujutro. Međutim, kao da su moje riječi ostale na tom nekom buntu i kao da ih niko nije čuo. I prosto sam živala u sistemu koji je određen onako šablonski, gdje ne možeš ti puno da biraš kada ćeš nešto raditi i kada tebi odgovara, nego moraš da se uklapaš u taj sistem kao neka puzla. I konkretno, iskreno da vam kažem, ja sam neko ko uveče za 2 sata odradi više nego neko za 8 sati preko dana. Prosto mi mozak od malena tako funkcioniše da sve što treba da se nauči, završi neki posao, odradi, moj mozak to sprži za jako kratko vrijeme uveče, gdje tačno mogu da budem fokusirana na taj rad, gdje sam produktivna i gdje se osjećam nekako dobro i smireno dok prosto mi pažnja ne leti na sve strane. Nekako kada sve utihne, to je neki moj period kada volim da radim, da učim, da čitam i tako dalje. Ono što želim da napomenem je da, što je meni zanimljivo, je da zaista nisam ni jednom u svom životu zaspala, u smislu da sam ugasila budilnik i zakasnila u školu ili na posao. Zaista sam odgovorna osoba i ustanem dosta ranije pre nekih obaveza kada ih imam ujutru i odem, bilo da je to posao ili škola. Evo, samo ću se dotaći posljednjeg primjera rada u poslednjoj školi. Naprimjer, u 8:15 počinje čas. Znači, deca dolaze oko 8, ja sam već u 7:30 u sali, ja tamo lagano popijem svoj čaj i krećem da pripremam salu, da opremim materijalom prije nego što i prvo dete dođe, da sve bude spremno kako bih ja prosto bila mirna. Tako funkcionišem. Međutim, kada bi se taj čas održavao uveče ili, hajde da kažemo, nekim popodnevnim časovima, bilo bi nebo i zemlja u smislu moje motivacije da predajem toj deci, u smislu moje energije koju bih im pružila i u smislu generalno kvaliteta časa. Kada sam bila mala, tako je bilo u osnovnoj školi, znači uvijek sam voljela da učim uveče, tako sam učila u srednjoj školi. Kada sam trenirala košarku, imali smo nekad 2 puta dnevno treninge i uvek su mi na večernjim treninzima prosto, bila sam produktivnija i uvek sam odigrala bolje utakmice. Također na fakultetu uvek sam učila noću. Tu sam baš pomerila to učenje na noć, pošto sam jako voljela da se družim i da izlazim kao i svaki student, pogotovo koji živi u studentskom domu. I onda nekako bilo mi je žao da propuštam stvari koje se dešavaju tokom dana, nego sam kada svi legnu da spavaju, ja otišla u čitaonicu gdje je bila potpuna tišina i gdje sam ja mogla da se skoncentrišem i doslovno bih nekad učila do jutra, samo se istuširala, otišla na ispit, položila ga i nakon toga tek legla malo da odspavam. I to je za mene funkcionisalo jako dobro. To je bio šablon koji, 5 godina sam primjenjivala na fakultetu, koji sam završila prosekom 9,8. Tako da već tada sam shvatila da nismo svi isti i da nismo svi produktivni u istom dobu dana.
Također nismo svi isto produktivni ni u određenim godišnjim dobima, ali to je sad druga tema. Hajde da se vratim na ovaj dnevni bioritam. Neko od vas zna da trčim i maratone. Zanimljivo je da su moji rezultati na noćnim maratonima mnogo bolji nego rezultati na dnevnim koji počinju u 10 sati ujutro. Ove godine sam primetila i da na ultramaratonu koji traje 29 sati, znači 29 sati mi neprestano idemo i to znači da jedan deo ultramaratona obuhvata i noć. Koliko se plašim te neke noći, u smislu veće su mogućnosti povrede i prosto mora da se pazi na mnogo toga. Nekako primetila sam da imam mnogo više snage i mnogo lakše sam čak izgurala noć nego dan. Tako da, eto, suma sumarum, nekako sam večernji i noćni tip. Evo sada dok vam snimam ovo je 11 sati uveče i sada sam motivisana, sada imam gomilu ideja, sada imam inspiracije i sada sam svoja na svome. Sad, kakve to veze ima sa švedskim sistemom? Pa ima te što generalno, verovali ili ne, jedan od glavnih razloga zašto sam prestala da radim u školi je upravo to što je škola od 8 do 3, 8 do 4. To znači da ja moram ustati u 6 svakoga dana i da je to potpuno nekog mog bioritma gdje ja, evo kao i sada na primjer, volim biti aktivna do 11, 12, 1, zato što prosto tada volim da iskoristim taj nalet inspiracije i tu gomilu ideja i žao mi je nekako i da ih propustim. A sa druge strane, ta neka inspirisanost koja mi uveče dolazi mi ne da ni da zaspim. Tako da pokušavala sam ja i mnogo puta da legnem u 9, 10. Nebitno kako bih ustala u 6, ali nije išlo. Samo bih se vrtela po krevetu i opet bih zaspala u 1 i ustajala u 6 i uvek sam bila nenaspavana i nekako bez energije. Generalno, jako se to odražavalo na moj nervni sistem i na moj osjećaj, to da ne spavam dovoljno. A sa druge strane, počelo je da se kosi sa nekim mojim uverenjima, pogotovo kad sam u Švedskoj, da zaista ne moramo ništa i da ništa nije samo na jedan način, da sve može da se riješi na više načina. Sad, ono što sam ja sada već radom na sebi počela da osjećam je da ako mi neko ne dozvoli da radim kada meni odgovara da radim, da ja moram otići i potražiti neko drugo mjesto gdje ću raditi. Škola je, generalno su ovdje u Švedskoj škole jedna smena, znači od 8 do 2 su normalni časovi i onda nakon toga ide taj dnevni boravak za djecu koji ostaju. Ali uglavnom, eto, ja sam svoju smenu počinjala svaki dan u 8 i ne postoji popodnevna smena. Tako da mi je bilo jasno da u školi nemam tu puno neke mogućnosti varijacija iz prostog razloga što tu mora da se uklopi šema mnogih nastavnika, a ne samo moja. A sa druge strane sam imala jako dobre uslove u ovoj posljednjoj privatnoj školi gdje sam radila, koju i dan danas obožavam i dan danas se čujem sa kolegama kao da sam još uvijek deo nje i vrlo rado ću otići uskoro i da ih posjetim i da vidim djecu i sve. Ali prvi put kada sam nekome počela da pričam o tome da ću napustiti školu, to je bilo zbog ustajanja u 6. Moji bliski ljudi znaju jako dobro kako sam izgledala, koliko sam bila bukvalno kao duh bez energije i koliko sam proklinjala to ustajanje u 6 i nekako teško kretala u dan sa tom nekom energijom da ja nešto moram protiv svoje volje. Opet samo da napomenem, mnogo sam prije toga već ulagala u svoje znanje i energije i vremena i novca i prosto osjetila da nisam više na tom nekom mjestu gdje ja nešto moram. I ono što sam odlučila jeste da upitam svog direktora da li postoji ikakva vjerovatnoća da moji časovi kreću kasnije, da ja radim tipa od 10, pola 11 i da
ako treba čak i ostanem duže na poslu, znači u tom dnevnom boravku, samo da ne radim jako rano. Ono što sam dala kao argument, jer naravno smatram da kada god nešto zahtevate ili tražite, bilo da je u pitanju posao ili bilo kakva promjena koja uključuje drugo lice, smatram da dobar argument prosto tera tu osobu da malo razmisli iz neke druge perspektive. I ja sam dala jasne argumente da deca u 8 sati još spavaju. Ja sam radila sa decom od 6 do 16 godina i primijetila sam pogotovo mlađa deca da ne mogu funkcionisati na fizičkom u 8 ujutru. I da je i kod njih jako velika razlika ujutru i popodne kada imaju već časove kada se malo razbude. Ono što je direktor uradio odmah je da je izmenio raspored u smislu da mogu da krećem kasnije sa radom. Međutim, i onda mi je, samo da se vratim na to časkom, bilo mi je zanimljivo da sam rekla sebi koliko ljudi bi moglo također da dobije ono što želi i onako kako želi samo kada bi probalo. I divila sam se sebi što sam probala, što sam se usudila da u jednoj školi gdje svi rade od 8 do 4, ja tražim da radim od 10. Da ja budem jedini izuzetak samo zbog svog zdravlja i tog svog bioritma koji objasnila sam kako funkcioniše. Ono što se počelo vremenom dešavati, koliko god je meni bilo dobro u toj školi, je da sam osjetila da mi se zdravlje drastično narušava zato što sam spavala svake noći po 4,5-5 sati. Nekad bih od te nervoze što ne mogu da zaspim, ta nervoza bi me još dodatno držala budnom i onda bih još manje spavala. A zimi kada su tamni i mračni dani doslovno do 8 ujutru, jako mi je bilo teško da ustajem u 6. I rekla sam sebi da definitivno mora doći do neke promjene jer ja ovako zaista osjećam da moje zdravlje trpi, pogotovo psihičko. Bila sam onako lako iziritirana od strane dece, nisam imala strpljenja, nekada bih čak onako, pa ne viknula na njih, ali prosto to nisam bila ja. Znači to nisam bila ja kada sam dobro. Ono što sam uradila je da sam ipak dala otkaz zato što su se prosto neke druge poslovne mogućnosti namestile. I sada ono što je također bitno da shvatiš u švedskom sistemu jeste da radeći dugi niz godina u Švedskoj, a mislim dugi niz, evo ja radim 5 godina, ali opet je to jedan dovoljan period da ti staviš sa strane nekoliko hiljada kruna, nekoliko desetina hiljada ili stotina hiljada i da prosto dozvoliš sebi taj luksus da kad ti se ne radi, da ne radiš. Sa druge strane, da ne ulazim sad u to jer nije tema, država ima gomilu nekih načina da te zbrine iako ne radiš, dok ne nađeš naredni posao i tako dalje. Ali kao što rekao, suština je ta da sada kada sam pronašla način da spavam mojih 8 sati, da spavam od 1 do 9 kada meni odgovara i da evo noću radim. Znači ja krećem da radim negdje od 6-7 uveče i radim do ponoći. Prosto mnogo bolje funkcionišem, mnogo sam kreativnija. Znači najbolje ideje imam sada kada sam konstantno naspavana, kada sam dobro i također vidim da i drugim ljudima mogu bolje služiti i prosto im biti veća podrška kada sam ja stabilna sama sa sobom i u miru. Tako da ono što sam htjela da ti poručim ovim videom jeste da se zapitaš da nisi možda i ti sličan meni, da si prosto noćna ptica koja je upala u sistem rada kada joj ne odgovara i pogledaj da li postoji neka opcija da opet prilagodiš sebi taj posao koliko toliko da ti bude barem za nijansu lakše. Uređeni sistemi kao što je švedski to omogućavaju i to ne samo u smislu da napustiš totalno posao, nego ti bukvalno na svakom poslu imaš smene i tebi to može biti kao neki uslov već kada pregovaraš na intervju kada želiš da radiš.
Ja sam baš bila predala za rad u nekom dečijem klubu, kao neka razvojna gimnastika i odmah prilikom prijave i slanja CV-a imaš da obeležiš kada ti odgovara da radiš. Znači, večernji sati, vikendi ili radni dani od 8 do 4. Tako da švedski sistem ti to omogućava. Također, moj prvi posao je bio personalni asistent i tada se ti ljudi čuvaju po smenama. Tako da tu opet postoji mogućnost i ta fleksibilnost da biraš da radiš kada tebi odgovara, a ne kada ti se nameće. Nadam se da si iz ovog videa uspio da izvučeš nešto i da ukoliko si i ti neki buntovnik koji smatra da nije ok nešto što je nametnuto samo zato što neko tako smatra, želim da te motivišem da pronađeš način da i ti sebi olakšaš i da nađeš neke alternativne načine da se dobro osjećaš i budeš produktivan.